بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Untuk menjadikan ini nanti dilakukan menjadi tahun mengikat ini sampai yang muda 2 rakaat Aidul Fitri. Ini ya bukan dipelapal, bukan alam di pengadaian. Ini sampai yang muda 2 rakaat Aidul Fitri. Takbir dan berpaling nanti secara dengan sahabat Ramadan kembali kita coba untuk kita terus tapi dulu terus karena perspektif yang sama. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
أما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل رمضان رحمة للمسلمين، وجعل صيامه وقيامه مغفرة لذنوبهم، وجعل ليلة القدر رفعة لدرجاتهم يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال ربنا سبحانه وتعالى حاثا على المؤمنين جميعا بالتقوى، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، فقد مضى شهر مبارك علينا، وما هي إلا أيام معدودات كما ذكرها سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. وليست العبادة في هذا الشهر المبارك فحسب، وإنما العبادة لا بد على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإننا نعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتينا الموت، ونعبده سبحانه وتعالى ليس فقط في رمضان، وإنما حتى بعد رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر في سنة قادمة. يقول سبحانه وتعالى:
حكاية عن عيسى عليه السلام. وقال عيسى عليه السلام في القرآن الكريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك في رواية عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أدومها وإن قل. Wasna kapug jaman sanglit patuhan na Rabbul Alamin. Amin pia panjarihannya kita ni bulan karena hinang sin Allah Subhanahu wa taala rahmat pakatan muslimin. Intanda niya wairun bulan nyanan Ramadan bang bukun tertentu saja muslimin. Demikian pia panjarian kita ni sin Allah Subhanahu wa taala bulan amuin in puasa niya iban sin sambahayang niya iban sin tahajud niya halaum mahinang siya hika ampun pardusahan sin katan pardusahan sin muslimin. Demikian intinduk sin kita ni hasukuran sin Lailatul Qadar hisiuin kihanugaraan sin Allah Subhanahu wa taala hinangun sin Allah Subhanahu wa taala hikata sin darajat sin tiap-tiap muslim. Haadlaw magbaaki man sin Tuhan na Rabbul Alamin. Mangdahi aku magneksaksi patuhan sin kita niyo tunggal. Amuin Tuhan. Makaraus magpabuhi singkatan piyatay niya haadlaw kiamat bangunun magbalik. Demikian makaraus sin Allah Subhanahu wa taala lanya pun ningkatan sin piyapanjari niya. Amin Tuhan. Taggawasa iban siya intag sultan iban ning kasabunalan tatap Allah Subhanahu wa taala. Demikian junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin piaturun sin Allah Subhanahu wa taala run kanin Quran. Demikian insiyahinang sin Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Amin ulung sin Allah Subhanahu wa taala manimbabaw hakatiling kau sin dunya supaya masyafaatin katan sin sumut pa agama Islam sabamunin agama tiagama sin Allah Subhanahu wa taala pakatan amin bakas keturunan sin Allah Subhanahu wa taala kitab umat nakauna rengha umat Islam ingkatan sin kepaturunan sin Allah Subhanahu wa taala kitab ha umat nakauna rengha Islam mapatut iban wajib insilakatan magad haunin piaturun sin Allah Subhanahu wa taala nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunin Quran iban piagridaan sin Allah Subhanahu wa taala agama amin pia panjari niya katutan yung manin agama Islam. Mga palangguna agama sin Allah Subhanahu wa ta'ala. In Allah Subhanahu wa ta'ala masinya kita nubiya bandaan. In pagmamuha pa Allah Subhanahu wa ta'ala bukun sadya bulan mulia. Bukun sadya bulan amin yaun bangmu kitaun amin makusugin pag-iman sin manusia sin Allah Subhanahu wa ta'ala imian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله سبحانه وتعالى من كاتوتني o kamu lang yung mga namarat saya pa Allah Subhanahu wa ta'ala pagmabuha kamu pa Allah Subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagmabuha biyan din yung pagmabuha sampurna pa Allah Subhanahu wa ta'ala ay wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw kamu magrita amin abutan kamu sin kamatay hawakun kamu halam sin ka Islam Maita, bukun sadyan Ramadan dan hindi kita ni makusog yung pag-ibadat. Mapuas sin Ramadan lumamay pag-iman sin manusia. Malawa na isab siya hatiranan sin pag-agama sambil pakumu, sambil pamalawa, sambil papagsambayaan pa na isab siya mag-charge, magbalik sin pangatayan niya. Bang sumud na isab ataw magdaratong-datong na isab min Ramadan. Yaqulu Subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. In Allah Subhanahu wa ta'ala piyahugot niya katutan yun. Inamin kaptangan. Hasupaya humugot yung pagmabuha sin Muslim. Pa Allah Subhanahu wa ta'ala amin ayaw kau magrida abutan sin kamatay habukun kau lamlikosan sin agama Islam. Bukun kau halam sin pagpuasa biya sin Ramadan. Bukun kau halam sin pagsambayang biya sin Ramadan. Bukun kau bihalam sin pagbasa Quran biya sin Ramadan. Bukun kau halam sin tahajud biya sin Ramadan. Bukun kau halam sin zikir biya sin Ramadan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Ayaw ka mamagrida abutan sin kamatay. Habukun kita yusaddiya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labudda an yakuna al-muslim musta'iddan lima yatihi al-maut fi kulli hinin wa layla, fi kulli yawmin wa layla, wa fi kulli daqiqatin wa sa'ah. In muslim subay siya saddi haratungan in sin kamatay, amin saddiya siya umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pen Allah subhanahu wa ta'ala imiyan. Katutan yu, bang dumatungin kamatay sin manusia, di niya na mapakang ibandi na isang mapasamut. Naam, lakin naqulu innana musta'idun. In hikayan singkitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ya Allah, para tungun mo kamu in kamatay. Kuno zaman, alhamdulillah, in kami saddiya umalup kayo mayta, sebab nagdara kami sin ibadat namu, sebab nagmamuha kami kayo, iban wairun kami nagsakuto kayo ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala imiyan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O kamu lang yang mga namarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuha kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Iban lang niya subay banding-bandingon. Kita-kitaun, istimaitun na asal sin tiap-tiap ginhawabaran, bang uno namanin na hinang nga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amin mga iyadlawan limabay. Iyadlawan limabay, iban sin amin ini pituhan limabay, iban sin bulanan limabay, iban sin patahunan limabay ha umul mo. Amin limabay ha kabuhi mo. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Iban subay lang ya banding-bandingon. Subay bista-bistahun. Sin tiap-tiap hambuk ding katutanuin, umul mo na uppas pilana. In adlawan mo nalawak pilana. In bulanan mo nalawak pilana. Ipilana Ramadan werun mo na puasa. Pila na iyat lawan isab sambahyang meron mo kaya sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Subay jagahan, bandingon, sin tiap-tiap ginhawa bang ununain kia forward niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta kia forward, pasal sinin mga ayat lawan 5 bay hakabuhi niya. In patahunan 5 bay hakabuhi niya, lilista liulukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mangiiban sin marayaw, bibistahun katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bang maunutaw sin ibadat mo. Kita bang maunutaw sin maksiat mo pa Allah. Kita bang maunutaw sin sambayang wala mo na sambayang na sujud pa Allah. Kita bang pila na Ramadan wala mo kia puasahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataw tayo manguran kababaihan. Kita ay imbaran mo bang pilin utang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala wala mo kia bayaran sin Ramadan. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala bunal matan kia ingatan niya in uno 5 bay hakabuhi mo labi sin makaingat sin unang kabar sin kabuhi mo. Amin bistahun niya kay muhadlong qiyamat faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala isiusulang yan himinang sin kakahinang marayaw misan pengkau na nabebe kiyang lupi pakita dakana sin Allah subhanahu wa ta'ala in maksud ipakita tungbasan bang ipakita kami hinang marayaw tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala famarayaw hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun kalongin hinang marayaw tungbas na marayaw. Naam aqulu naam. Naam ya Rabb. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu. Isiu-siu isabin himinang sinhinang mangimisan pasiwi-siwi para kala hipakita dakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sya'a ghufira lah wa in sya'a udhib. Bang hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala papasun niya kami misan na ipakita sab sin istighfar may mas na ibarat mo katani ban mabugatin timbangan sinikaw pahinang marayaw papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala misan ipakita niya. Arakala isab arakala tungbasan na sin matu. Arakala tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala katubkan niya mga pelanggo na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun hat kita ni diak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi niya mulia. Amin Nabi yang pun sin Allah subhanahu wa ta'ala yang partusahan 5 bay patahunan sin kabuhi niya. Iban sin partusahan bang aun pamahinang niya susungun kabuhi niya. Sa iyan da sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Iyan da sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtagipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ko maghungka sehingga rumagpak kayo kamatay.
Hisiu kita niyo. Hisiu kita niyo. Masku kalasahan pilani ummul muhadlawin. Wala mukan kita inbaranmu. Sinin tuhutmu mahina na. Ibanin buhukmu miuti na. In ladyo sin pangatutmu himaupo na. In kasay sin baranmu mahina na. Iban sin kataan sin panganggaw tabaranmu panggawe kay maguya na. Ando kaylo pilasin da kumanin sukay mo pagkubul. Bang mo bista-bistahon. In Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mulia iyan da sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtagipon ka patuan mo Rabbul Alamin sehingga ragpakan kau sin kamatay atau rumagpak kay min kamatay. Bukon saukat pagpos sin Ramadan maghali-hali saukat na pag-inom makanisam. La. In kita ni bunal bukon na biya sin Ramadan in pagpuasa. Sa na makajari yattu masih hinangun. Hakar na in yattu nakawak na tu lesson. Halom sin pag-iskul natu, halom sin hangka bulan Ramadan. Nag-iskul kita ni madrasah sin Ramadan. Nag-graduate na kita ni adlaw yung nag-classmate in bata-bata iban sin taumaas. Nag-classmate hiusok iban sin babay. Nag-classmate in budjang iban sin tagapaghula. Nag-classmate damik yan in subul iban sin tagapaghula. Magsama sibuk kita ni ukatan biyaw magtabok sin diploma na tudeng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin lilukis sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini hisiuring katu tanuin nakasambahayang tahajud, hisiuring katu tanuin nakaabot sin Lailatul Qadar, hisiuring katu tanuin nakajukup sin katlon adlaw, hisiuring katu tanuin mataud basa niya Qur'ani wa sin zikir niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita Isa alaihi salam, Isa alaihi salam wiyasiyatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil limianin Isa alaihi salam lamnya wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayyan. Laun sin Isa alaihi salam indakan kaku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat kaku sin Allah subhanahu wa ta'ala in masih aku magsambahayang. Iwan sin magtukbal zakat. Akakaus-kausan na tagarta, madum tu hayyan. Amin lugay sin kabuhiku. Lugay sin kabuhiku. Nagsibu iwan sin dakan sin Allah ta'ala. Hanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtagipon ka paton mo Rabbul Alamin sehingga ragpakan kau sin kamatay mo. Riwayat Abi Tha'lab al-Khushani long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada al-fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala taqrabuha. Inna Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piya wajib niya katu tanu ingkatan sin mga kawajiban sa sambahayangun nakapupuasahan lalayuan nakaiban sin hinangun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin kawajiban patut na tuanggautan hinangun iban biutangan ni ahad biutangan ni ahad ingkatan sin pag-ibadat tagahad ingkatan sin muharramat tagahad ingkatan sin pag-ibadat sugat na ibadat suway magat dabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biutangan ni ahad bang kaulimi orang doon arakala di taimon sin Allah subhanahu wa ta'ala misan paragbus sambahayang misan paragbus puasa misan paragbus zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala bang wairong kimug dan nabitikan dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala arakala di niya taimon wat-wat kau marayaw haragbus wat-wat kau ibadat haragbus bangyan wairong kimug dan nabitikan dakan iban nahi ng kianggautan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya arakala rin niya taymaun wa hadda huduran fala ta'taduha biutangan ni hading katan doon sa tekotubtub ahad biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala nga pag-ibadat iban sin katan uno syara niya ayaw ko mangliulakan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa harrama asya fala taqrabuha iman mataw dengan maiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala in patut na tuingatun ayaw kamu sumukan niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maita sabab bang biyak butan sin Allah subhanahu wa ta'ala syaitan sin kita ni Ramadan bihon bukun na Ramadan bihon bukun na Ramadan uno makayan ko pawaran mo makajarin ng kuan matun ako pakuan iban sin pakuan na ako katan atafalu ma tasya aw himinang na ko singkaban mo sa buwayrun ng syaitan kaya puklasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sinbukon na kau puasa bang kaurik da masipug pa Allah ta'ala inang ko singkabayan
sabang aun pagkabuka iban kasibuk mo pa Allah subhanahu wa ta'ala aqulu ittaqillaha haitsu ma kunt. Demikian Aisyah radhiyallahu anha dengan mga nasabot na riwayah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Langsung Aisyah radhiyallahu anha langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam in hakabayaan sa rayaw-rayaw na mahinang singkitan yung kasusuban karitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin istidi siya misan penkaunan niya tiyo-tiyo bang mayan in paghinang bukon amuin maghungka atau akan maglaul sa misan siya tiyo-tiyo hinang amin tatap masih himihinangin kita ng ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar 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 Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Abi Ayyub anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahr. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam isiusiulongin na muasasin Ramadan. Karena pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangahagari kanya iban hangat hulat haunin itumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ibadat ni Ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal. Ampanialaw niya iyagaran atau wasiunu an puasa unum adlaw halam sin bulan Syawal kana kasiyamid dahr. Biak niara kia puasahan in katibuukan sinhang patahu ang katahun. Maita. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hasanatu bi asyri amthaliha. Sebab in hambuk karayawan lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala pahangpu in hang kadlaw puasa lipat pahangpu in katloan adlaw sin Ramadan tunggatus adlaw in unum adlaw nakapin lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala raisab ka numan hasyawal in hang katahun 360 days in hang katahun tunggatus tagka numan adlaw hangkan bang kia puasan natunin Ramadan katloan adlaw timbang tunggatus adlaw in puasahun natu hasyawal unum adlaw bukun wajib subay magsunu-sunu in iadlawan niya sabab magproblema na sabin kababaihan uno magkada ako atawa magsunnat dengan mga pangasubo madaran in hikayan sin kami Allahu a'lam bissawab in pagkada mahaba pain waktu niya in pagkada sin utang sin kamu atawa kita niyo mahaba pain waktu niya. Maita hangpuk tag isa bulan pa haut niya ang pasumuno in Ramadan na isa magbalik. Halam sinhang putag isa bulan magpini-pini ka bang inutang mo pataason mo na hangpu adlaw sin Ramadan amin hambuk sadya adlaw hatiap-tiap bulan hangpu bulan daon pa hang kabulan ekstra niya bang maapa mo. In Syawal long sin ulama insya muqayyad insya yaun sadja bulan Syawal in unum adlaw hangkan subay sautan in unum adlaw alam sin Syawal sumasa naka isnin hamis sadja sumasa naka isab dagay rayon mo naka inhangkap in unum adlaw niya sumasa naka pag-ututan mo bang mayan unum adlaw halam sin Syawal biya sinamin ini bulan simuno ha bulan sin Ramadan ini. Mga kamasan kalasahan, mga palangguan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun pa mga pupuasa aun po sin Syawal aun pa isa puasa atin ya sumuno yan amunin puasa sin kita ni Arafah
sumunod na isab bulan, sumud na isab marikato tanin bulan haji, amin hikasiyam kasubangan sin bulan Dzulhijjah, in siyalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in puasa hangka adlaw hikasiyam kasubangan niyaon ha adlaw Arafah, mangampuni in Allah subhanahu wa ta'ala sin hangka tahun 5 bayman sin hangka tahun susungun amin pardusan sin kita niyo, mga palanggunaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, mattan in Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sababin syara piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun kaniya, amin nahinang siya ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo, in magada sunnat bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala pertusan sin kita niyo katan, hangkan patut in kita niyo katan sumalawat pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an waghfir dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an waghfir dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi